el presidente Rodrigo Duterte y a visita otra vez con la ciudad de Zamboanga del Sábado por causa con ang promesa de visitar si cada vez tiene mga encuentro contra Abu Sayyaf y deja casualidad na lao del gobierno. Pasada alas 3 del Sábado cuando llega el presidente na Camp Navarro General Hospital del Western Mindanao Command para dar con el mga award con el mga irido soldados del encuentro na sulu ibasilan del pasaw semana. Kung matusok ka lang ng tamtax, ito bala ako. At saka just to ease up their pain and their suffering actually. So the least that they, kagayang trabaho ko is to visit them, tapos magbigay ng konting pera at yun, mga bagong cellphone nila. Total de 18 mga soldado irido. Ella recibí con el cash y cheque desde el presidente y el medalla del herido soldado. Ella recibí también mga ayuda financial, el mga familia del 3 muertos soldado, incluido con el nuevo cellphone. Y hace pa de broma al presidente con los miembros de prensa que más bonito clase de cellphone ella dale él con la familia del muerto soldado para poder comunicar con él na hora del necesidad. Bagong cellphone nila. Bigyan ko sila. Mas maganda pa sa inyo. Okay mo lang yan kasi ngayon kung mag-capgo kayo, okay lang. Kunin ko kayo. Na-encuentro na sulu, muerto ka na Corporal Mushir Kahaludin, Private First Class J. Bactot, Private First Class Kennedy Osing, na 18 mga irido soldado, uno aquí, el uno opisyal, kaya reitera el presidente, hindi el deja con estos. Na palabra del presidente, el reitera el su pelea contra droga prohibido, que taman batikos el Amnesty International y el United Nations, que tarabya ele. You know, when I went to China, I was talking to the president. They have the same problem now, more serious. Mas marami. Nakakaroon na sila ng problema sa Cebu. And it's not a matter of exporting. Ang export naman nila kasi tinatapon nila sa dagat. Sometimes in the international waters, so as not to walang violation, international waters, hindi naman piracy na you can be charged anywhere, any crime for that matter. So anybody who really tries to trivialize it, just like the countries of the West, hindi bang pinag-usapan sana magtanong na how are you doing, are you able to set up? Wala, ang doon tuloy sa mga kriminal ang ano. Wala mo lang sinabi na may nagamot na ba dyan, baki 50 mil. Even to ask, how do you cope up with the contagion? Walang tanong. Ang tanong tuloy kung ano yung mga buhay na anak. Kaya ako umiinit ng ulo eh. Kaya ako talaga nag-iinsulto ng tao. Umiinit na. 4 million is 4 million. It is not a joke. Sa panahon ko 900 na, sabi ni Batok kagabi sa Singapore. Y expresa también el disgusto contra presencia del personajes del Estados Unidos bajo na VFA aquí ng Pilipinas, especialmente ng Westmincom. You know, this is my country. Tapos pabalabag ang salita mo, talagang mumurahin kita. Baski wala akong pili dyan. Kaya Amnesty International, idiot. Na sinabi niya, Duterte is talking about killing criminals. It would inspire the police and military to commit abuse. What are you talking about? You idioto ka. Yung sinasabi nila na encuentro, it really happened in Davao. No hay tarda el presidente ng syudad y sale para na Jensan y atende con la celebración del aka-38 cumpleaños del senador Manny Pacquiao. Albert Luna, Dateline Zamboanga.